terena. Nataša najavlja 15. jubilarni međunarodni festival gitare, Nikšić Gitar Fest. Startuje 25. traje do 28. Možete zaključiti sami, odnosno naslutiti online i TV izdanju. Nataša. Tako je, Marija. Gotovo sva dešavanja u zemlji dobila su svoje online izdanja i prebačene su na internet platforme, što se desilo i naravno sa Nikšić Gitar Festom. Emitovat će se na našem prvog programu, koji je i generalni sponsor upravo, ali na Facebook stranici Nikšić Gitar Festa. Detaljnije o svemu ćemo sa našim posljednjim sagovornikom za ovo jutro, Goranom Perišićem. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Dakle, da krenemo od toga kako će započeti festival koncertom Amire Medunjanin, ili tako? Tako je, ove godine od 25. do 28. avgusta imat ćemo naš, da kažem, za nas veliki jubilej. Eto, 15 godina Nikšić Gitar Festivala. Čuveni nikšićki pjesnik Vitomir Vito Niković bi rekao: stariji za tamu jesenit maste i grublji za grubost ove zime prošle. Ja ću reći nadahnuti jednim, da kažem, velikim uspjehom koji smo imali prije par mjeseci kada smo organizovali Crnogorsko međunarodno takmičenje gitarista i prosto uz obavezu dugu 15 godina koju imamo prema Nikšiću i prema crnogorskoj publici nijesmo imali previše prostora da razmišljamo, nego smo naš čitav tim vrijedno prionuo i radio posljednjih mjeseci da bismo realizovali 15. jubilarno izdanje, ovoga puta online. Jeste Amira Medunjanin sa našim kolegom gitaristom Boškom Jovićem, imamo i Miroslava Tadića sa jednom istaknutom svjetskom violinistkinjom i imamo jednu jako bitnu gitaristkinju, da kažem, također svjetski poznatu, koja dolazi preko našeg projekta Eurostrings, čiji smo član posljednjih 3 godine, Anabel Montesinje. Kada je riječ o saradnji sa našim i svjetskim zvučnim imenima, kako je sve to teklo? Da li je bilo teško organizovati to, pogotovo u ovom online izdanju? Pa vidite, bilo šta je, kad su u pitanju manifestacije, pogotovo manifestacije klasične muzike, je teško organizovati. Od samog tog početka 2005. godine, koji se desio u momentu kada se desilo i da kažem nanovo rađanje naše države Crne Gore, jedan jako turbulentan, da kažem, tranzicioni period posljednjih 15 godina, mislim da smo i mi kao festival doživjeli jedan ozbiljan procvat i ostavili onako jedan dubok otisak u samoj kulturi naše države i regiona, napravivši jednu ozbiljnu manifestaciju koja je onako zaokružila u jednom momentu svoju malu priču sada sa tih 15 godina i osvrnula se na sve ono što je radila posljednjih 15 godina i dobila podršku, opet kažem, online putem klipova koji su poslali svi ti umjetnici, a koje danas imamo priliku kroz same najave festivala da vidimo. Tako da mislim da za nekih 15 godina smo napravili jednu instituciju koja ima i na kraju neki svoj produkt, a to su ti mladi ljudi koji nas predstavljaju u svijetu na nekim od najboljih svjetskih akademija za klasičnu gitaru. Možda vama i nije bilo toliko teško, s obzirom na to da imate dugu tradiciju i da su brojna zvučna imena već gostovala na vašem festivalu. Pa vidite, 15 godina je, što bi se reklo, ni malo ni mnogo, ali za nas koji smo nekako i sami stasavali uz taj festival, jako bitan jubilej, jako bitan moment da sjednemo, razmislimo kojim putem smo do sada išli i kojim putem to treba festival razvijati sada od ovog momenta, jer mislimo da smo napravili jako dobre temelje da sami Nikšić Gitar Festival, koji je inače i prerastao i napravio 2 festivala u Crnoj Gori, a to je Crnogorsko takmičenje za gitaru kao i Nikšić Gitar Festival, uz podršku institucija, da kažem, koje onako svojski i temeljito razvijaju sa nama taj festival, kao što su Muzički centar Crne Gore, kulturne institucije našega grada u kojem se sam festival razvija i nalazi, i uz pomoć svih tih državnih institucija, počevši od Ministarstva kulture i vlade. Mislim da sada smo na jednom prekretnici da od tog festivala napravimo jednu, da kažem, svjetsku manifestaciju, iako su i do sada umjetnici iz čitavog svijeta dolazili, ali i samo ovo izdanje, online izdanje, je potvrda da smo spremni i za nešto novo i za jedno novo razvijanje. Pomenuli ste i saradnike u organizovanju, eto da pomenemo kakva je saradnja bilo, pogotovo sa našom televizijom, moramo istaći. Televizija Crne Gore i ostali mediji, uključujući televiziju Nikšić i sve medije u Crnoj Gori, su jedan sastavni dio
bilo koje manifestacije koja ima, da kažem, javni karakter. Tako da je potpuno u jednom momentu prirodno i normalno da imamo jako dobru saradnju sa svim tim institucijama i ovim putem želim nakon 15 godina da se zahvalim svim svojim kolegama koji su dali učešće, takmičarima koji su dali aktivno ili pasivno učešće, svim pojedincima i ljudima dobre volje koji su bili stajali uz nas, institucijama, televizijama i medijima i želim da ih pozovem da nakon ove 15. godine probamo da napravimo jednu još kvalitetniju i bolju manifestaciju. Niste na bolji način mogli završiti ovo uključenje. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala i vama i do susreta. Hvala još jednom. A upravo ovim informacijama završavamo uključenje sa terena za ovo jutro.